Ko te pai, tētahi o ngā tohu mananui o te marae he taumata e pupuri ana i te mauri motuhake o te haukainga. Hioa i ēnei rānei kei te angi haere ngā pai i te mimiti haeretanga o ngā pū kōrero. Ko tahi ana ke te kākā wahanui e hāpai ana i te pai, i runga i te marae o te puna i tauranga. Nā kona nō hoki te kakama o te iwi ki te whakatena i ngā rangatahi kia tūhono anō rātou ki tō rātou marae. Nei rā, ara pai rā tāwhai. E noho moka i te nuinga o te wā e noho moke. He manawa pā ki te āhua o tōna pai. Te nuinga o ngā kaumātu o tēnei mara, ko mate rātau i tēnei. Ko hau anake te kai kore mo tēnei mara. Ko tū te reinga tētahi o ngā marae o te hapu o te piri rākau o te iwi o ngā tirangi nui. Koe nei tētahi o ngā marae maha o te motu e ngaro haere nei ngā waha kōrero o runga i ngā pai, ngā manuti ori anō hoki. It is sad, and it's the same people that are here in the Piriraka. We have 4 marae, but we have to almost share our kaumātua because, you know, there's a big void. Ko tō te hapu hia kia whakahokia ngā wānanga tikanga ki te marae, hei poi i ngā rangatira mō āpōpō. Hei tā rāua wai Maria he kohanga reo kei te marae, kia tīmata tonu te poi i enei tamariki ki te kawe i ngā mahi. I'm trying to get our younger generation, I'm pati-patiing them to come and help me out and sit on our pipeline. Sadly, our people only come back for when there's something going on at the marae, but we need those ones that have gifted speakers to come back. Hei tā rāua anō koi nā hoki pea tētahi huarahi pai. Part of it is you must give back to what you've taken from your marae and not just use it as a springboard to your own career. That's the gap. Māori mā kua takoto te mānuka. Rā pāre tāwhai te karere.